niyo muntu wa mbere Peloton yafashe. Pareta rero agiye gutera mu gihuru arongeye kuko ubu ni umwanya kuko Pareta umwanya mwiza wagize muri iyi Tour du Rwanda ni umwanya wa kane ubwo bavaga i Rubavu bajya mu karere ka Musanze urumva ko nawe ari umukinnyi w'umuzamutsi ndetse akaba yasuzaza iyi etape Pareta aracyari muto nawe Pareta afite imyaka 19. Dufite abakinnyi batatu rero basohotse muri Peloton ndabona hari undi munya-Eritrea ushaka kuza ni ikipe ya Roto ni ikipe ya Istanbul ni ikipe ya Rokaraise hariya muri barwanaga ibihembo bashanaga umusozi bagiye kwita bategereza aya ni naya nyuma bagiye gutegereza Peloton mubona ko rero Peloton yacu yacitsemo ibice byinshi ari nako rero Peloton yacu ikata yerekeza Nyamirambo mu marangi bumeze neza urukundo ruraje Biryogo Tarinyota na Nyamirambo si uko muri ya ndirimbo bigenda igare uyu munsi bari bo ko bagize amahirwe yo kuri hatambutse inshuro ebyiri nacyumva ikimoto mu majwi ari gutambuka kakameze ubu byumva kariya niko gatanga nyine ituruzi igihe ugikuramo takataka ku buryo tubona urukero rw'akajugujugu rukaragariye ariko umwaka utaha ndumva afite inzozi zo kugera gute zo kumva mu isiganwa kubona takataka iri kureba abakinnyi umeze nk'aho bagiye kwirasa iri kureba Peloton gutya igenda iroboramo umwe umwe ngaho rero amataka akomeye cyane turimo turamanuka twerekeza Cosmo ari Nyamirambo aha rero akaba ari abakinnyi bashaka kureba ese koko twagenda tukitambitsa mu Gitega nyuma mu Gitega twaye gushaka peage ubundi twaye gushaka amapave yo kwa Mignone reka dutegereze n'abakinnyi batatu hano ngo ufitiye umuzigo Fisi uraza kumutamo ngo wa muceri rero wo muri quartier VIP yo kwa Kayishema iyo muweze se mushyira kuri yesoko mujyana he kuri uruganda none murya iki oya ndavuga uruganda turayihurira buriya hariya uzare rya cross ugeramo hariya niho nikusanyirizo ry'umuceri hariya tuba dufite amakamyo bayijyana mu mahanga asagurira n'u Rwanda turahinga tugasagurira n'amahanga murarya mugasagurira n'amasoko u Rwanda rwo turaruha tugasagurira n'amahanga urabona ko babafashe Peloton NSN NSN yabaye ikibazo gikomeye cyane muri Tour du Rwanda ntabwo ariko Krejci bigiye gukora hano yambaye umwenda w'umuntu agiye kuboneka gatoki agiye kongera amarika rye nk'uko byagenze kuri Peter Blackmore nk'uko byagenze kuri Kudus nk'uko byagenze kuri Christian Rodriguez bagatwara etape ya nyuma ataka rero hano ni amataka ariko uyu muhungu ariko uboneka akantu uburyo akoze atake yisanga agiye kugonga umupolisi agarura igare urabona ko NSN irongeye ihetse niba hari ikipe twavuze igihe kinini mu minsi tuvuze ahantu hose harimo NSN yabaye ikigeragezo n'ikibazo ku bandi bakinana cya kintu avugaga cyitwa vacuum cleaner mu kinyarwanda ni igihugu ngaba rero abayoboye imbere bo bamaze gufata inzira ibagarura mu mujyi abantu bari kwibaza ngo ko umuhanda ari munini abakinnyi bagaca mu ruhande rumwe ntabwo ko ikibazo ni umuyaga baba bari guhunga umuyaga iyo ugiye wenyine umuyaga uragukurura ariko iyo ugiye iruhande rw'abandi urikinga niba munabireba abakinnyi bagenda uva kuri umwe ujya kuri benshi buriya nuko ngo hari umuyaga ukubita uzeguruka igisubizo cyoroshye se iyo imvura iri kugwa uri kumwe n'abandi ubigenza ute urikinga inyuma aha oya reka byoroshye neza imyaka tumaranye irahagije uri guca mu ishyamba ubundi niyo uhumbije gutya uri guca mu ishyamba ry'inzitane umuntu akuri imbere wewe ugenda utwakuyeho uducamo ubundi ikintu ukora uba usiganye akababi ni akababi ukuraho konyine ariko ntabwo ukora akuraho umukurikira niko mu magare bigenda uri imbere abaca mu ishyamba ry'inzitane ryitwa umuyaga akuraho bya byatsi byose wowe ugasiga kuri akababi ubundi ucungana nawe cyane ku murenge wa Gitega rero niho Peloton imaze kurenga Peloton ni NSN misigiti Nyamirambo yitwa Masigi witwa witwa ikibazo kwako ni kuwicyara butacyumva nzi ikibazo oya kivuge neza uretse gato lakini atanga inyunganizi NSN n'ubundi ni ikiyoboye ngiyo rero Kigali nziza Kigali yacu umurwa w'amahoro ubwaje kubaza ukagaruka ahubwo wasubiye inyuma oya nibyo waruzi bisubiye inyuma umujyi wa Kigali rero utuwe n'abaturage barenga hafi 1,700,000 mu ibarura riheruka Maskiti Alfata professor kiri kuvuga ko ntindane bite byibagira umujyi wa Kigali ifite uturere tungahe dutatu Gasabo Kicukiro na Nyarugenge
ariko umujyi ukaba waragutse. Umujyi wa Kigali umaze kwaguka cyane. Yego, umujyi waragutse kuko mu minsi yashize tugeze mu gihe cya covid nibwo twamenye ko hari imijyi yunganira za Nyamata. Icyo gihe bataga bakubwira bati abantu bazarunda na Gihara. Kigali rero ikaba irimo ibigo bikomeye by'imari, amasosiyete, hoteli n'ibigo bikomeye mpuzamahanga byahisemo kuza gukorera hano mu Rwanda. Kigali irimo amashuri makuru, irimo kaminuza y'u Rwanda, irimo kaminuza nyinshi zitandukanye zigenga. Hanyuma kandi Kigali irimo urwibutso rwa Kigali. Kigali ifite mu bwikorezi hari ikibuga mpuzamahanga cya Kigali cy'indege. Mu gihe rero icyo Kigali izwiho cyane harimo isuku ndetse n'umutekano. Kigali yakira inama mpuzamahanga n'ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro. Kigali rero ikaba inafite iterambere ryihuse mu ikoranabuhanga n'ubucuruzi. Iyo rero ni Kigali nziza. Twavuze ko kiri cyangwa siroga ya Kigali ni isuku, umutekano, umurimo unoze kandi wihuse. Abasiganwa bamaze kwinjira mu mujyi rwagati. Abasiganwa bagiye kumanuka peyaje, abasiganwa bagiye kuzamuka mu mapave kilometero 1.2 bashaka intsinzi. Mu kanya gato Kireci Murici hagiye gutwara etape ya Tour du Rwanda. Ese ko akinira ikipe yo muri Isiraheli haririmbwa aho avuka? Oya, haririmbwa igihugu avukamo. We ntago babakirebe ekipe Ubudage. Nk'umuntu ari kwihugura muri Formula 1 haririmbwa n'indirimbo y'iki ya Manufacturer. Mama wangu buri munsi yigeze kure. Ejo sinakora tundi tuntu. Imyobogeze kuri 16 zigaje 2. Ariko ejo muri Formula 1 hari utundi tuntu natwuhaye. Karuka step over. Yakugiye mandeba ekipe ya NS nabwiye ko byose irabikoze. Igisigaye noneho ni umwanya mwiza wo kuba basuza. Martins n'utwaye amanota yo ku musozi, Thompson akurikiraho ndetse na Amani arakurikira. Reka mubwire ngo tugeze mu cyiciro cyo gusinda. Noneho ni umwanya mwiza ko ugiye kwicara imbere ya televiziyo yawe. Ni umwanya tugiye guturika, umwanya tugiye kukubwira yuko byose bigiye kuba. NS iracyafite ibibazo byayo. Hugura amagambo make y'Ikidage. Guhaye umwanya fasha ndeka izi kilometero nk'uko tugiye kuzikorera. Abasiganwa rero bamanutse peyaje. Ikipe ya Localiza yazamutse, ari nako umusore mwene sangwa ati ntugire ikibazo we kurura ndabikwerekera mu mapave. Abasiganwa imagine namanuka niyo mwabonye neza twatangiye ubundi ari umurongo, ariko kuko twavuze ko mu mice cyanyuma abantu bagiye kugwanira position kuko tugomba kwinjira mu mapave mu kinya yafashe umwanya umukwiye. Ariko kuko uramutse nje muri pave uri nyuma abantu 10 kugira ngo uzabakore gukoresha imbaraga nyinshi, niyo mpamvu tugiye kwinjira mu mapave aho tugomba kwipositioninga wa mukinya kwa ari mu mwanya mwiza. Mwabonye ko kinya amaze kuzura umuhanda kuko twageze mu cyo twita positionnement tunareba ubwiza bw'umujyi wa Kigali. Ariko reka dusubire mu muhanda kubera ko ubu ngubu tugeze mu cyagice gikomeye cyane aho igari byose bigiye kuba. Tugeze mu cyagice umwana arira nyina ntiyumve. Tugeze mu cyagice amagara aterwa hejuru umuntu agasamaye. Ngaba basiganwa rero bamaze kumanuka uko mibona yageze Sopetrade bagiye gukata berekeze hari hagati y'abahita bazamuka amapave kilometero 1.200 niyo dufite kugira ngo tuzamuka ari amapave y'amateka, amapave Remy Kwevenpool yake gusa. Mu mujyi wa Kigali naho dufite Kigali Genocide Memorial n'urwibutso rwa Genocide yakorewe Abatutsi ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Akaba rero ahantu ushobora kwinjira ukabonamo amateka atandukanye agenda gutegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya Genocide yakorewe Abatutsi. Ngiyo rero ikipe ya Roto ikaba nayo yamaze kuzamuka. Bafite Thompson wagerageje ko nibyo bakundira kuko bari umuntu bene wabo nabo Abadage b'Ababirigi bakaba ikipe ya Quick Step yamaze kubona etape ebyiri. Ariko kandi NS cyafite ibiganza byabo. Mayo Jaune yamaze kuzamuka. Mayo Jaune masha position nziza ko nabwiye ko agiye gushaka etape, agomba gutwara etape akayongeza kuri Mayo Jaune, agomba gutwara etape ya kabiri kugira ngo uko yambaye umwenda w'umuhondo adatwaye etape, agomba gukora ikibuga cyose kugira ngo ajye. Ikipe ya Roto niba yambere kwinjira mu musozi wa nyuma kilometero 1.200. NS nibyo byose byarangiye. N'umwanya w'umwanya kuri Mayo Jaune hazamutse umukinnyi kiri muto wisiganwa. Akaba rero uwo ngo akaba ari akaba ari umusore w'ikipe ya
Movistar. Reka turebe rero tugeze muri kilometero ya nyuma yacu y'isiganwa. Reka turebe rero akaba ikipe ya Localizer imwe ashaka amapave, agiye gushaka toro twe kuba hagati hari amapave abashinze ntabwo byoroshye, ahita acceleration. Ndabona ikipe ya Biked yazamutse, ese biramukundira kogeraho. Duarte Marivowete mwamonye mu kanya akaba nawe ari mu bakinnyi ba hafi, kandi Duarte Marivowete ni wa gatatu. Reka turebe uyu musozi wa nyuma wa kilometero 1.200 umuntu ushobora kuba mushyira mu munota. Localizer barazamutse, ndabona umusore w'ikipe ya ni Movistar Localizer, ariko kandi ku rundi ruhande Biked NS ntabwo irakuraho kubera ko barimo bakora byose. Mario Jone yasigaye inyuma, Mario Jone yasigaye inyuma, ariko marabareba ikipe ya Roka ni Chenoro, ni ikipe ya Chenoro na Localizer bafashe ibintu mu biganza byayo, ariko peloton cyabari imbere yabo ntabwo bashaka kubiyaka. Ese siganwa raza gutsindwa muri kilometero ya nyuma. Reka turebe kilometero 1.200 arazigzaga, arimo ashaka amatrotwari, arimo ashaka umucanga wagiye ukajya mu mabuye kugira ngo abashe kwinda. Kuki uhindukira? Reba imbere yawe n'intego iri, anyokira igare, zamukira igare, hagurukira igare, arimo ashaka kugira ngo arebe ko yashyambiye muri no mapave yo kwa Mignone. Hagurukira igare, hagurukira igare, amaze gukarigera agiye gukatariya. Ndabona abanyariteri bazamutse, agiye akimara gukatangaza ko ashaka igitambika, azengukarira kuri Minadef, ubundi aza kuri KCC. Na Eritrea ije gushaka etape, Eritrea ntashaka kuviramaho muri cyubahiro Afurika kuko bwaba ubwa mbere kuva mu 2009 Tour du Rwanda ngenere. Kuki uhindukira? Ibi ntego ziri imbere ntawaje. Reka turebe ese peloton yabishyizemo gusiga abanga bakajya gushaka etape kugira ngo Mario Jone aze atwara ibirimba. Reka turebe aca kuri moto, barazamuka n'umusore wa Eritrea, ni bandi bazamutse inatake abakinnyi babiri rero akaba rero Marivowete akaba yamaze gusiga aba ntacyo batwaye, peloton irabaretse. Reka mbabwire ko rero peloton irabaretse kuko abangaba nta kintu batwaye, bari mu minota myinshi bazamutse. Hazamutse mu Eritrea, hereza ikaze Eritrea. Abanyeritrea baragutegereje hano ku murongo. Icyubahiro Afurika bwaba ubwa mbere kuva mu mwaka wa 2009 Tour du Rwanda. Araya da Silva nibo bagiye. Araya watwaye etape ya gatanda ya karindwi muri Tour du Rwanda 2025 wasohoye kuri Canal Olympia. Araya byagize ntibyamukundira muri Tour du Rwanda. Araya subiza icyubahiro Afurika. Araya hagarara abanyafurika. Araya ntabwo ukiri umunyaritrea ahubwo uri umunyafurika. Azamutse ari kumwe na Da Silva na Araya. Abanyabrazil baragutegereje kugira ngo bareko Brazil akujya kwikaze. Ahagurukira igare, Araya aramucomeka, Da Silva agurukira igare. Ngabo bamaze gukata bajya ku kabindi, basigaje kilometero ya nyuma, kugira ngo basesekarane ku Kigali Convention Center. Reka mbabwire ko etape iri kugenda, ariko kandi tugeze muri kilometero ya nyuma tugiye kubona amatake ya hato na hato kuri peloton kubera ko ntabwo bagomba gutegereza kugira ngo etape igende uko abakinnyi bakifuza ko byashoboka. Ngayo Da Silva na Araya mwatakire muri icyo kizamuka cya nyuma kugira ngo Da Silva umudepoze, ubundi uzamura amaboko hano uko byageze kuri Enoke Mulbrane. Araya na Da Silva aramucomeka, agomba kumwataka inyuma muri sprint ikomeye cyane. Araya na Da Silva atangiye kumujuga, ariko peloton yaje. Ndabona Mario Jone yaje na Duarte Marivowete bagiye kudepoza Araya na Da Silva. Marivowete areba inyuma, Araya ataka, Araya watinze batakiye mu cyo kizamuka cya Convention Center. Araya na Da Silva peloton irabazanye, quick step ashaka kwisubiza, quick step yo kwa Patrick Lefebvre. Araya aramwataka, Araya aramushiririza, ahita Enoke Mulbrane. Araya aramushiririza, Araya kucyuhindukira, ahita mwataka imuseke peloton. Enoke Mulbrane akurikira, Enoke mwatake, Enoke mushiririze, Enoke komeza, Enoke amutera sprint, Enoke aramutegereza, Enoke amutaho, Enoke micyubahiro yagusabye, Enoke mudepoze, Enoke arabataka, Enoke Mulbrane, Enoke arabataka, Enoke urakoze, Enoke ndagusabye Tour du Rwanda inyuma, Enoke ubaye etape. Enoke Mulbrane yavutse tariki 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'igihumbi kimwe 1999, afite imyaka 26, avuga muri Eritrea, apima ibiro 60, afite indeshyo ya metero 1 na santimetero 76, all the way from Asmara. Cyara kabaye etape irabonetse mu banyafurika. Uyu nguyu yegukanye Tour du Rwanda 2023, twe tumutegereje 2026 nibikunze, ariko nibura etape imwe ku banyafurika irabonetse. Etape ya nyuma ya Tour du Rwanda 2026 Kigali, intera ya kilometero 83. Rwanda warakoze kuduha Tour du Rwanda inshuro ya 18.
munani. RBA warakoze kutwereka Tour du Rwanda kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa munani. Birashoboka mayo jaune itashya mu gihugu cy'Ubudage. NSN 2026. Igare n'urukundo, igare n'ubuzima, igare ni byose. Uyu ni umukino utagiranye n'undi wose. Uyu ni umukino usobanura urukundo. Enoch yarakoze, nagusabye Tour du Rwanda ntabwo wayimpaye, ariko Enoch unyukiye igare. Enoch ndakubonye n'amaso yanjye. Enoch urakoze guha Afurika icyo cyubahiro. Enoch urakoze kuri no sprint. Araya ntacyo atari yakoze. Uratatse uyu mungu uramudepoza maze uzamura amaboko uti Afurika ntabwo Tour du Rwanda yanjye tudakozemo. Enoch Murobe hano rero akaba atahanye umwambaro w'umukinnyi usprintinga ndetse akaba agiye no gutahana etape ya nyuma ya Tour du Rwanda. Enoch twaramubuze nyamara ariko yarafite amahirwe menshi. Yarabigerageje i Huye, yarabigerageje i Rwamagana, yarabigerageje i Rubavu, yarabigerageje i Musanze, ariko nibura attempt nyinshi. Final Kigali atwaye etape ya nyuma ya Tour du Rwanda 2026. Kashema 2026, umwaka mwiza kuri afi yawe. Mwakoze cyane.